jande dina kana fay jande le assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu musidɓe wonɓe ƴewde Jama TV nokku kala ka hikkorɗon men salmini on min lande kesi hiɗon e jaam onon e ɓeygureji moɗon Allah hara ɗum minen alhamdoulillahi meɗen e jaam yo Allah ɓeydan en jaam on kadi haray no andirɗon noon ko ka émission men needi e jikkuji men wonɗen hannde kadi ɗon andi alarbaji ɗen ko woyi en tentiɗay ɗo à partir de 21h fiye wawa ɓeydodirde e ko yowiti neediji meɗen ɗin ɓay haray tagaɗo be sino yewtede siɗe yewtude fi tagaɗo même pas hay wana fi tagaɗo tun hay ko wiyete kon daabeji ɗin sino yewtede fi mum donc haalete yewtete fi haqqillaji andete ko honno ɗin piiji ne'ira soit ko neɗɗankew ma ko ngol dammo ngol o jogui ma ko woni wo e muɗum ko andi ko honno ɗum dankora kam ka jommu woni ɗon donc ko ɗum waɗi siɗen tintidi hannde kadi ka émission men needi jikkuji men fiye wawa ɓeydodirde e toɓɓe goo kadi malgré que koko wowɗen e koko anduɗen kadi ɓeydodirgol ka émission needi jikkuji men donc haray noon e adade en fokkintinde émission on no wowiri noon e ko adi kon e woni wayrodiral seeɗa ma wayrodiral boyi donc haray on vous demande humblement pardon haray wona faade so tawi woni ko nawnare ma ko goɗɗum go ko jaam tun haray no woodi kadi e formation ji ɗi wonnoɗe waɗude donc haray alhamdoulillah feƴƴi e jaam haray mi weltanike jama on fo de près et de loin e woɗɗitiɓe ɓadiɓe wiire noon fiyo mo be wawa faltade e wallitiɓe fino e on formation kadi feƴƴira alhamdoulillah mi weltanike jama on moƴƴa ko hina seeɗa e ɗo kadi weltato ɗe région to e fi programme ji ɗi no woni yarde noon ɗon andi ɗon suivde men ka Facebook ka YouTube ka TikTok donc haray vraiment hiɗo weltanayi ɗon encourage a kadi ko ƴettaton saeji moɗon ɗin kon e darugol Jama TV haray Jama TV sa nani Jama TV ko onon e menen ko en fopp jeeyi na goto to jeeyi alhamdoulillah mi weltani ko moƴƴa haray noon no andirɗon noon e hunde kala e saahi muɗum ɓay ɗon andi pellet koko wopata haray ɗen tori allahu on taw e fatiɓe ɓen fataniɓe julɓe ɓen fof yo allah on yarloɓe yaafo naadoɓe aljanna firdaws enen kadi yo allah o yaafo en so ƴettita en nawnuɓe ɓe yo allah on sellimɓe ɓe nawnali ɓe yo allah on dawduɓe nawna waalo vraiment haray ko ɗum ɗo woni ko hikkinten ɗon taw aɗade en fokkidunde émission o haray noon no andirɗon noon sen arti ka émission haray sowno wo sen yiitiɗi ɗo wooday ko ɓeydodirɗen e toɓɓe goo donc haray wona faade so tawi woni koko en anda ko andintingol par ce que neɗɗo kay ko andintinteɗo ko gonga no woodi ɓe anda c'est vrai ko gonga kono no woodi buy kadi anduɓe joni noon malgré que no woodi anduɓe ɓen ɗon ɓe andintinte ɓe anda ɓen kadi andine donc mi ɓuure tan ƴinade ko ɗum ɗo wiyete ɓeydodiral ko ɗum ɗon ɗaɓɓitete fii ko wiyete gandal kon ma si tawi woni mo be no woodi ko jonna toon e sengo muɗum e kañum kadi haray no damal ngal no uditani ɗum malgré wona innaka tum yani ko yewtirten ka télévision ɗo no woodi ɓe andintinten tawata hara si ɓe jooɗoyke nokkugo kamɓe kadi ɗi wooday ko ɓe andini jama on e konko ɓe andintina ɗon anda son faltike donc haray ko ɗum waɗi hiɗen mottodirde ɗo souvent yi côté ji ɗin fof hiɗen ɓeydodirde ma wona o émission ɗo tun donc émission ji buyno ga ko tawata hara no jonnay idée jonnay haqqille ɓeyditanayi jama on donc haray no andirɗon noon hande kadi iɗen ñomotude seeɗa no gase yewti no fi mum kono hara en tuusali nder toon kadi ma hara no woodi ko manquinoɗen nder toon ɗum ko honɗum wonata ɗum haray ko hakkundeji enen jooɗodal ngal hakkundeji enen yimɓe wonɓe buɓɓodirde ñande fini weeti o ñande fini weeti o ñande immiɗa bimbi juuluɗa sulmiɗa yaltuɗa faliɗa sakum ma yaltuɗa bimbi wooday mo fenkodirɗa wooday mo jaloduɗa wooday mo salmodirɗa wooday kadi mo ŋermidirɗa ka yaasi joni noon ko honno ɗen temmeje ɗon ñawdirte ɓayɗen andi so tawi woni a salmodiri goɗɗo ka yaasi no gasa hara ko idée goto idée o yani ko needi wotiri no gasa jogui ɗon e sengo ngal salmodiral ɗon
si goɗɗo mosanima ka yaasi an kadi leydi andi ko noon faɗiranɗa moosirandemo no gasa hara gon sengo ɗon kadi ko hunde wotere ne'ira ɗon so tawi kadi a yi goɗɗo no sonkanama ka yaasi ma a waɗi goɗɗo pellete ɗum heƴale makko andu on ɗon kadi ko noon o ne'ira komo be no ne'ira noon joni noon ko honno no wawata hejjudude e on jamaɗo none ɓe yimɓe ɗon ka yaasi ko hon ɗum wawata ayyoɓade inna an wiiɗo hiɗa jogii pellet e ko wiyete needi kon ɗe jogii ko wiyete gandal kon donc siɗa jogiti ko wiyete jikku moƴƴo kon joni noon ko honga rewrata ɓayɗa ande pellet ko moƴƴuɗa o ko moƴƴuɗa ñande goo a hawra e goɗɗo ka yaasi tawata sa hittinali an tigui moƴƴuki ma kinde ñande ki bonay ma ɗuɗuɓe hoolinoɓe ma hutotoma joni noon ko honno wawata gerdude ɗon musidɗo ko ɗum woni e yewtude ɗo seeɗa en atoray ka suudu taw on andi hunde fof ko ka e wiye kaka daƴƴere seɗa yaltude kama hiɗa anni pellet hande a sonkidata e goɗɗo malgré que ko Allah on andi ko waɗata kon ko Allah andi ko waɗata kon mais si a décidi ɗum ɗon ɓay tun koko moƴƴi no gasa Allah sofete mum Allah wallama e mum yalta yaha yitida yiya yimɓe goo ka yaasi ɓe tawatara hi wona on none goto ɓay pellet no wona woniri wo a hawrodira e goɗɗo ko tawata harayɗa an on pellet si gonga koyen tawi ko mi nanayi ɓe nawo si ley jimɓe ɓurali suudu si suudu ɓurali ley jimɓe yo ley jimɓe kañum ɓuur suudu ɗum no heɓa jama on ko moƴƴa ka yina seeɗa wara goɗɗo no yalti himo e jaam nana o hawri to e accident ma nana himo ukkodira to ɓe yeehi police ma nana pellet pihu makko no jatta to vraiment ɓe gañimo o yeehi labtane donc ɗum fof no nder toon joni noon e pellet a iwidi e ma décision laaɓal a iwidi e ma ko moƴƴi miijo moƴƴo ɓay pellet mo be ko wonna immanade fina dawa ko yani ko fino ɓeydoro na no ɓuytora ko fino wurnira non seulement hoore mum mais aussi sa famille aussi andi piiji ɗin fof ko amora asora joni noon koye nder ɗum ɗon hawrata e sattede ko nder ɗum ɗon hawrata e hoyende joni noon sa hawri e yimɓe ɓen ka yaasi a hawri e jalanowo ma ɗum ɗon ko honno etota a ñiiɓira hakkundeji mum tawata hara sa iwi ɗon nde ñande on ɗon pellete o andata e fiima ko honga rewata fiyo andu to fiima c'est la première des choses go'o si a wondi e goɗɗo e tan juuti hay siko 30 minutes wonɗa e goɗɗo ko nga ko wiyete kon no ñiire ɗengal goye haɓay kono noon si a wondi e goɗɗo ma hay siko e oto ƴawdu ɗon si tawi ɗum fijude ɗon jalde nder toon etoɗa géra ɗum ɗon o andirama ɗum ɗon ha seedon hay si tawi woniɗa mari ko boni wato andu fewdo ɗon on ɓay a heeɓi wawɗo wano ma nder toon sina ɗum sa hittinali goɗɗo menacete joni nder toon on mo holodirɗa ɗon on o yiya ko wonɗa ripostude ko wonɗa darodirde oɗa kon o inna o jaka no jalandelan ene o jaka o koni mariri jikku bonɗo mimi sikkuno ko wawɗo muñade e yo jaka o koni wayi jaka mo jalde ɗo kaka hunduko ɗum woni ka ɓernde makko o wawata muñal gogo o manitorima gon sengo ɗon la deuxiéme de chose yo Allah dandu ko wiyete kon e jarrabuye par ce que si neɗɗo jarribama o yaltinnayi fondo ngo yani ngo du'ano ka yaltinde malgré que haramo wonde mum kono harimo wawi gérande hoore makko mais au fur et à mesure seytane foolimo o yaltinnayi ko jamma o hutorta mo tawa hari ko hoolanoɗo joni noon anditen Allah tagui fof fonnali anditen an a wi ko ɗum ne iraɗa ko jikku moƴƴo ko needi moƴƴiri joguiɗa joni noon ko ya jannu ɗum ɗon ka yaasi sa jannayi ɗum ɗon ka yaasi il faut que ƴettana ɗum ɗon kadi e yani ahadi a firtata par ce que hunde ko fof hunde si a inni a waɗay hunde nden a décidali nde wallahi hay kaka hunduko ɗon hattata laatata ko ma fuɗɗoɗa bonirama tawa hara ko sakkitode nde wona ko boni sakkitode nde wona sakkitora ka moƴƴanama ka hutodiral natata yani kala ko watta koya desidu ka ɓernde ma ko ɗum wiyete ye jogo jikku moƴƴo ko ɗum jogantoɗen jikku moƴƴo si yalten sen iwi e ɗum ɗon e hande hiɗen e côté ji ɗin fo eɗen wengi e o réseau sociaux
hiɗe wengi yani koteji ɗin fop on faami joni noon fi ya waw anditede so yi hande woɓɓe no dogane mi ƴetta misal so yi hande woɓɓe no dogane woɓɓe no yeehe e muɗum ɗaɓɓere feere koko ɓe jogii kon woni ko jama on hooli hay si ɓe bonni ene ka jama ɓe bonnata nanda son falde hay si ɓe bonnude ene si yeehi ha innama ene ɗum ɗo ko golle jama a yiyata ɓe bonni ɗum ɗon ngal nden hoolare ka jama ɗon ɓe bonnata ko ɗum waɗi tagaɗo be tagaɗo eto o wawata ɓe gérude hoore makko si o wawi gérude hoore makko o eto o wawa gérude situation ji jama on o yi ko ɗum yewtuɗen joni noon e be yimɓe ɓe no woodi noon e façon be yimɓe ɓe no woodi joni noon a heeɓi nden sattede ɗon tawata hande Allah ukkidirima e ɗuuɗuɓe no toon ko tawata ara ɓe moƴƴa jikku ɓe moƴƴa fondo ko fewtu jalen huccami ware an kay sa yii ɗum ɗon ka ƴetta ka ɓernde ma tawi naw donc ɓay o yiɗanalan goɗɗum enen min kadi mi hollay mo wona min wonɗo wo wonɗo yo wonu ko a woni mi tusatamo wona noon sa yi goɗɗo no ɓoylo hay si a wawatamo fewnude eto encadramo yani yewtamo haalnamo ko woni toon kon jaɓay ba awa ko kanko andi jaɓata ba an on a waɗi rôle ma on ko ɗum neɗɗo moƴƴo andira hay so tawi woni goɗɗo boniki e ma noddumo ɓannitamo innamo ɗum ɗo e ɗum ɗo hanaka waɗede hay si a andi le o waɗima kono to andimo o waɗima fi o waajitor o andala hi simo jogui ɓerde moƴƴere tun o anda hi ko waɗi kon ene jaka e waywa si a faami donc ɗum fof ko neɗɗo no duwa wattande yiɗla e ɗum ɗon faami c'est que si tawi mo besoin rôle mum on fiwata waddu e goɗɗimmojo mum wallahi haray haqqillaji meɗen ɗin deeƴay haqqillaji meɗen ɗin jooɗoto par ce que o yi monde mo wonɗen on hande piiji hewɗi no woodi ko tawata no ɗaynde jama on i arnaque no woodi e situation ji goo kadi ɗi sifotako siga ɗin piiji no heewi tef e aduna on hande ko ɗum waɗi mo waɗali attention o ukkoto e probléme ko andiranoka so yi hande mawɓe no wiye no doola ɓiɓɓe mum mawɓe no wiye no doola miñiraɓe mum mawɗo no wiye no ɗeɗɗa yani ma suka no ɗeɗɗa ɓeygu mum ma tufa ɓeygu mum siga ɗin geste ji ɗum ɗon andi ko yani koye aduna goo wonɗen joni noon so tawi woni sa yi ɗum ɗon fof no wadde donc ko mawɓe sengo goo mawɓe woni ala joude rôle mum on woyi mawɓen ala joude rôle mum on sengo goo par ce que ɓen ɗum fof ko heɓaɓe woni ko debbo o mba woni ko gorko o mba ɓe fof alamo ala famille alamo ala mawɓe no wawi wonde ɓe woodi no woodi ɓe mawɓe mo wuura ko gonga kono noon wawata wonde o ala si ɓe mawɓe makko ɗon ala yimɓe par ce que ɓenne wo mo boni o moƴƴali haray ɗum himo tawa yani haray himo tawa e bononda makko on himo tawa ko haɗi o moƴƴa sina ɗum o boni peut être famille ma o noddete ma musidɓe yani musidɓe mawɓe ma ɓen ɓe noddete ɓe haalnama ene ko wonɗa wadde ko hay si ko goto ko heɓuɗa ko wonɗa wadde ko ɗum moƴƴa vraiment si tawi woni a faala accude ko boni kon ma a faala ɗuytude vraiment a ɗuyte ɓay neɗɗo kay wi o accu ko boni à 100% non on ne peut pas surtout le monde là où nous sommes c'est-à-dire c'est impossible aya piiji ɗin fof no ƴettitire comme yani goto mayata quoi ma kay mara kamɓe ɓe waɗa ɓe ɗin piiji ɗo no wawa si enne ɓe mayata quoi donc haralen fof eɗen sifanede ñande fini wewti wo nde mayde ɓayde yidde ɗe wattinoyde woɓɓe donc nde ɗen arta kadi woɓɓe no mayde donc siga ɗin piiji fof iɗe yiwde donc kono wajitorgol men ngol woni ko gomɗingol ngol woni ko sattiri hewɓe e men haalay ha wela mais huwa kadi ha bona ɗum ɗum noon neɗɗo duwa wattande yidla si kala ko haaluɗa hay so tawi woni ko seeɗa e konko yewtuɗa ɗon yewta ko annduɗa a tenay yewta ko annduɗa ene ɗum ɗo a waway e waɗude jama o yiya an tigui sa haali goɗɗum a waɗi vraiment a weltoto kono no ɗum ɓuuri hulɓinade a haalde hunde a waɗali nde an tigui a dartinda e hoorema enna non a woni aden ɗayntotoɗo par ce que ko ɗum woni ɗayntagol wigol mi waɗay hunde ronkande wadde ko ɗum woni ɗayntagol donc ko ɗum neɗɗo duwa efutude hikkiten ɗon hon ɗum hande sen daari
ko aduna yani ko aduna fewndi ɗo fiyen heɓu yani giggol fiyen heɓu giggol hakkundeji men ko beele rewen ɗate hewde no dasi ɗon faabi fof ke rewen ɗate hewde goɗɗo taw noon goɗɗo yiɗi ma wogoy sa yiɗi hoore ma an so tawi woni an haaju ma woga ka dorogu yare ka dorogu fimete beere yare an haaju ma wo ko ɗum ɗon ma haalaji gono toon an ko ɗum siga ɗin domaine ɗo woni siga ɗin piiji ɗo woni domaine ma on woni golle maɗe a sa hittinali an ngol laawol ɗaɓɓangol ngol a faɗaygol donc neɗɗole ko gonga si a ɓoyliki ha nokku andutu kori yo sa lutti e ɗum ɗon ko majjere wonantama yiltuɗa e konko jokkuɗa ɗon yiltuɗa ɗuyta andale hi sa ɗuyti tum vraiment wonante nafa wonana jamama on kadi avantage par ce que ala ko ɓuuri e moƴƴude ko tawata ɓe yii goɗɗo yani mawɓe ma yiima kamɓe tigui fayda kaɓe wawali hewtude que ça soit ko place ou koye nder yewtere ma ko nokkugol wano noon ɓe yiima kamɓe kaɓe rewanno mais Allah on hoddiral yooɓe hewtu ɗon an noon ɓe yiima ɗon vraiment ko welo wonanta ɓe sengogo ɓe anday ene est ce que komi jonni o kon e ko wiyete nedi kon est ce que e ko ni haniri est ce que mi heeɓi ɗum noon kamɓe tigui ɓe définissanayi ɗon hoore mabɓe ɓe andale woy vraiment ko ɓe jonnuma kon comme yani éducation vraiment a woodi ko gañuɗa nder toon kamɓe kadi ɗum ɗon battinayi e maɓɓe ha tawata hara ɓe heɓay hoolare ka jama par ce que an on koko luttidata ɓe ho jonnuma ɗon koko luttidata e mum ɓay si kono arda yara ko ɗon ɓe accatama an o wona ɗon a woni responsable ko ɓeynta a o hari meɗen andi joni noon so tawi woni ɗum ɗon a wawi gerde ɗum ɗon ha age ji ma ɗin hewti un certain temps andu haray a wawi sengogo qualifiide ko noon wiyorta ɓay ko woni yeeso ton ko Allah andi ɓay neɗɗo no bona ha ka sakkitoro mum o wona moƴƴere on ndi hay mawɓen ko ɗum sifani hay karmakoɓe no sifani en ɗum woɓɓe yaha bona ha ɓe waɗa to moƴƴere goto ma moƴƴere o ɗiɗo saabu koye moƴƴere koɓe waɗi ɗon ɗum ɗon vraiment ɓay Allah kanko hewɗo yurmede o yaafore saabu ɗum ɗon goɗɗo kadi no waɗa ko moƴƴi ha o ferguitoya toon hoore makko e ko boni go donc ɗum ɗon kadi e laawol mum donc hay goto noon en suhetana ɗum ɗon Allah dandu en ɗum ɗon en foye meɗen donc haray koye watta yilla moƴƴa koyena seeɗa par ce que on andi ko ɗum ɓeyni wo so daari ɓeɗo hono wiyandela wano direction ji buy wiire noon wano direction ji buy ino inna wondema si tawi woni iɗa wadde photo e suudu goɗɗo ma hiɗa wadde ƴettude photo par exemple ƴetta photo lanɗo inna iɗa afisude ɗum ka suudu ma fi ɓaya woni ministre ma ɓa woni directeur donc an ko photo lanɗo on watta ɗon lanɗo on iwa to ara innama non ko poste jonnaɗa si a faala waɗugol photo ƴettu photo ji famille ma on ara waɗa ɗum ka maadi ka direction ka wonɗa gollude ɗon ka bureau ma sa waɗi ka bureau ma photo ji famille ma on ɗum ɗo yonima ko daara joni noon e nder golle maɗen hiɗa darode ɗon photo ji famille ma on hiɗa daara ɗon photo ji ɓiɓɓe ma ɓen yani ɓengure ma nden annen mo joni noon e nder ka bureau ka halfinaɗa ɗon si a janfike ɗon population on par ce que ko population on halfima on bureau ɗon on bureau ministériel ɗon a woni ɗon woni a golli golle bonɗe woni ko détournugol kaalisi woni ko ñawirgol fenade ma signana woɓɓe kayriji fenade a waɗi ɗum ɗon ha tawile pellet ko nden fenade ɗon an joɗoɗuɗa e ɗum ɗon photo famille ma on no ɗon est ce que hiɗa mériti yani est ce que famille ma on iɗa suhetani ɓe yoɓe waw no wawɗa noon par ce que photo wonnaka nder bureau ma joni hiɗa janfade yimɓe ɓen par ce que ko yimɓe ɓelle kadi halfima poste on joni noon dara photo famille ma on ɗon dara golle ma ɗen est ce que famille ma on no mériti ɗen golle bonɗe ɗe wonɗa wadde ka bureau ma ɗon voilà par ce que lamɓe goo je vous assure il y a des présidents c'est exactement comme ça qu'ils font ɓe jaɓata photo ji maɓɓe affiché e nder bureau ji ɗin quel qu'en soit PDX ka yahɗa wo ɓenama nono
afiso famille ma o sa golli golle moƴƴe famille ma on an tigui ƴeewa ɗon dara si famille ma no mérite ɗe golle ɗon siko golle moƴƴe bonɗe kadi waɗɗa ɗum ɗon kadi famille ma on an tigui dara photo on andale hen famille ma on est ce que no ɗen golle bonɗe ɗon donc ko ɗum waɗi mo ɓe no duwa ƴettude sengo muɗum yani change d'avis yani joguito ko hana joguitede kon par ce que hande yaali ha hande ko bonɗo wajoto e yaali ha hande ko boni no waajo tawata hara ko innata donc jokkelan fimom dorogu yaron beere jokkelan yehen sakazoyen yehen agressé yimɓe donc mi sikki ɗum ɗon wona waaju noon hay goto so heeta kadi heɓugol ɓiɓɓe jokkay ɓe on ɗon yo yani yo waajoɓe siga noon yehen bonoyen suudu yehen wujjen otoje ma wujjen haalis yehen agressé rewɓe siga ɗin piiji kombo yiɗi ɓiɗɗo mum yo yaw e on domaine hombo hay e goto donc sa ko annduɗa kon noon a tuttata ɗum yani a tuttata ɗum e hunduko goɗɗo yani a tuttata ɗum e hunduko moma on wata tuttu ɗum kadi e hunduko goɗɗo ko annduɗa wujata kon ka temmere ma ta wuju ɗum e temmere goɗɗo de voilà hande e aduna on e yika e fewndi ɗon ɗaɓɓereji ɗin no heewi c'est vrai mais façon jigono toon no ɗaɓɓirede comme no en fo en souhaitira oui ɗaɓɓereji gon toon no ɗaɓɓirede no en saboranoki kono noon e gonko ente kon ɓay komo be andi ko honɗum jooɗodi ma komo be andi ko hongal kadi rewroyta fi yo Allah on ittu ɗum e konko jokki ɗon donc haray ɗon on kanko on sattanama min mi wiray noon ɓay sa heeɓiɗo damal ka natira a inni a yiltitota koye ngal ɗon andu hara no woodi ka yani a yaltita e ngal ɗon andu hara no woodi gongal yeeso ma ka yaltiroya ko ɗum woni ɗon sikkile si yeeso sofi ɓaawo damal no woodi mi sikki a yiltitoto yalta kono so tawi woni an a inni no woodi damal yeeso ka yaltiroya ɓaawo ga bankama yeeso to huɓɓi ko on to yaltirta donc ko ɗum waɗi haray hewɓe men surtout o génération fewndi yani mi haala e génération an on donc ko ɓen noon taw mi haalata génération an on iɗen heewi sabotage yani wigol enen donc enen kaalisi on ɗum ɗon si Allah jaɓi ɗi heɓoto ka rewete wo ka rewete ɗi heɓoto ko yewtere fof yewta ɗon goy ka rewete wo ka rewete ɗi heɓoto donc ala probléme mais hunde wotere tun ka rewata ɗon fi yo ɗi heɓo yo taw hara a wawa ɗi ƴettude hajjinoya mawɓe ma a wawa ɗi ƴettude famille ma on ñaama hara pelletti hiɗa andi pelletti ko lakkere ma hara koye golle ma yani ittuɗa ɗum ɗon hara nayi wujjugol kansugol yawgo yeeyitoyo siga ɗin piiji hara nayi ɗum ɗon de ƴettuɗa hara ko ɗum ɗon hara ko noon kaka laaɓi rewruɗa ma hara ko lakkere ma laaɓude ka dagui rewruɗa ɓay hande gonko en te kon eɗen suuti façon yani organisation ji ɗin fof no woodi projet ji no montede entreprise ji no woodi ampagay woɓɓe no employéde woɓɓe no heɓde malchance mum ɗum fof no nder toon par ce que si min ƴetti exemple neɓiral noon tomin yahuno ɗo woodi projet yaltuɗo ɗon eni no recrutude yimɓe malgré que jama on andi nanayi inde recrutement tum donc haray ko ɓuɓɓodirgol kisan ko ɓuɓɓodirgol par ce que mo ɓe no faala employéde awale mo employama haray kadi no foti nde surtout si on tigui no wawi golle mum ɗen saɗa wawi golle ma ɗen aɗa wonde ko wonɗe yewtude ɗo kon haray alhamdoulillahi par ce que ala ko ɓuuri kanude a naadede a yani a employéde heɓa poste tawa hara an tigui jaga hara jommum ko seseti wujjay ko ɗum ɓuuri hulɓinade wujjay fenay si a halfinama andu ko naɓma ko golla golle ɗe halfinaɗa ɗen saabu e yi hande ko ɗum e aduna on e yi hay nde ministre no lamɓe no laamo ha si ɓe follike e noditoye e ka saria ko wiyugol wonde mayɓe détourné kalisi ma hiɓe wujji naadi ƴetti ɗum e ɗum donc si goɗɗo noon laamike ha tawi sakkittorama sokede ma noddede e kadi eska saria
ko honɗum ɓuri kanude hewti ɗum ala ko kan hewti ɗum yani goɗɗo gollu golle maɗe ɗe halfinaɗa ɗen iwa ton hara iɗa laaɓi iɗa natno toon hiɗa welti yalta kadi hara iɗa welti peut-être yalta kadi hara sariya jokkama modi ala ko ɓuuri fotude ɗum ɗon kono yalta tawa iɗa ƴeri na heemi détourno kalisi te pourtant le wona kalisi ma ko jama fo jeeyi par ce que ɗuma ko wiyete kon jawdi o jawdi ko jama on jeeyi mo halfinama poste e affaire laamu andu kalisi ko wona yaltedete toon kon andu ko jama on dey koko gollitirte fi yo jama on nafitor ko gollire fi yo jama on nafitor andu na naati toon tawi ko a wi ɗo ko ñeɗugol hawana hutugol ko ya ñeɗu donc sa yaltoyi kadi yalo tawara ma yalde ɓawi sa nawni e yigoyi no ministre ɓe buy wano e jetta e ka pays men laggine ɗo ministre ɓe buy an no mbaɓɓa wigol wonde ɓe détourno kalisi bon ɓe nawri ɗum e ɗum cela veut dire ɓe laɓɓinano hoore maɓɓe haysi ɓe laɓɓino hoore maɓɓe harayno déjà koko wona takkede fof ma yaaha ka saria hande nattire kadi yontere hande nattiroye kadi pendant 2 mois 3 mois durant 1 an même par ce que woɓɓe maɓɓe jusqu'à présent ha joni procès ji maɓɓe no jokka laaɓali donc cela veut dire ɓe laaɓano ay si tawi no ɓe tuuma tun harayno ɗuuɗuɓe maɓɓe accitama si ɓe tuuma tun ɓe yeehi ka saria ko laaɓayno kon ko ɗon lanna ɗon kono si tawi woni ko pellet no woodi toon ko anda hi ko goonga vraiment ko saria on joguitotoɓe kay ɗum ɗon noon joni noon haray ɗum ko hombo faggitani ɗum ɗon ko kamɓe faggitani hoore maɓɓe ko hombo puusi ɓe ɗum hay e goto puusaɓe ɗum par ce que kamɓe laami hay noon ɓen nayi sa heeɓi batula bonɗo lamɗo so heeɓi batula bonɗo je vous assure ka o yaltoyta ɗon on batula fof dogay kanko o heddo ɗon awa hande ko ɗum heeɓi hewɓe maɓɓe donc ko tortoɗen mo be ka woni ɗo yo wonu responsable ko honɗum woni go responsable ko yo jama on fawe jikke yo jama on fawe hoolare je vous assure si a heeɓi nden hoolare ɗon e sengo jama on a yalta e hara ɗa towni juuɗe ma ɗa towni balaje ma par ce que ko ɓe andirma kon koko fof faala ko yani faalaɓe ɓen ɓe ara e ma ɓen kadi si ɓe ari e ma ɓe andi si ɓe heeɓi ɗum ɗon nafay ɓe vraiment andu ko yeeso tu wonɗa yarde ɗon kadi jama ma on ko yeeso tum ɓe yarta e sengo ko moƴƴi kon hande se yii e peeji goo no dogane par ce que ɓe yi ko woni toon kon ɓe tawi way ma se yi woɓɓe goo no suuɓe inne donc minen min faala yo ɓeeɗo ardo men min faala yo ɓeeɗo ɗumanomen yani no woodi hooliɓe ɓe donc ɗum ɗon ko noon no woodi hooliɓe ɓe say goɗɗo tun so boni à 100% ma hay so boni feccere jama on andirimo kimponki ɗon hay goto so hettatamo goyi hoore toon hay famille makko yiɗatamo yo woni yeeso par ce que winna yo si laamike o naada en jahannama ko enen famille on fuɗɗoto taw herƴude ko ɗum ɓeni wo si policier jo boni ko famille makko on taw o naadata kaso et puis kadi o jokkintina paatawol o régila ɓe 21 hoyna ɓe no haɗimo ɗum e ɗum hay paɗe ɗe on tuma hay paɗe non c'est pas possible c'est que en fo e men mo ɓe de yo eto ɓay haray koye famille wonɗen mo ɓe yo eto famille mum on anda ko honɗum o jokki e nder gurdam makko ɗan hande yi yaltuɓe no heewi o génération hande yaltuɓe no heewi hiɗe reeni woɓɓe kaka ndiya woni rewde woɓɓe no rewde ka sahara donc woɓɓe no rewde kadi côté ji ɗin fof forlo farlanno e fi no wurnira hoore mum ma no wurnira famille mum ɗum fof ko sansugol gurdam famille maɓɓe on mais malgré que hara ɓe rewde nden sattede ɗum fof hiɓe rewde ɗum piiji ɗum fof kono hara no woodi hamaniɓe ɓe ɗum ɗon kadi andir toon hara kadi wona goɗɗo gogo ka yaasi ko entre famille on toon hara no woodi ɓe suheta yo resiso ɗum no heewi accen ɗum si a heeɓi ɓiɗɗo goto haysi ko goto heɓuɗa ka famille on ɗon wawi nafude jama on o wawi nafude on onon famille on vraiment an watta heɓu ko hamonoɗamo ɗon wiya wondema a aussi ko ɓiɗɗo an ni num ko ɓay ko ɓiɗɗo koto an o ɓiɗɗo koto an koto an tun o kippi ay nayo min e baabe makko min hawta kono si Allah jaaɓi min daaray min ko ɓaymi ala kanko ɓaymo ande o ala goyi pelletimo ande on ala kono si a waɗino no on fof heɓiron hara jokkale e kambal ngol mo vraiment mi ɓuuri tañƴinade ko ɗum ɓurata moƴƴande mo kanko a yiwde goɗɗo no oñori sengo ma torɗa Allah yo Allah yiltumo ko woni oñade ko ngo fewta e ma
ɓuri moƴƴude e di ko wiyata ko yo Allah ɓeydu mo halkude sa tori ke yo Allah ɓeydu mo halkude donc hayso halka e mo ko sengo ma on a heɓata nafa makko mais woɓɓe goo nafitoray mo sengo goo ayi par ce que ko noon hay eɗen suti hay feetuɓe ɓen no woodi feetuɓe ɗo wonɓe utile yaade fou qui sont utiles qui sont tellement de nécessité ayi qui ont de nécessité par ce que so daari e piiji ɗin fof wona fof nafete yani goɗɗo ata nafama ɗo a 100% kono haray mo nafude woɓɓe goto ayi ko noon hay feetuɓe ɓen ko noon ɓe nafa aya woɓɓe ɗo no inna no ɗumannaki mais hara on ɗon feetuɗo no woodi mo nafi to aduna on ko noon joni noon an sa falat heɓude moƴƴere ma heɓude ko arrangata ma mi sikki sa yi goɗɗo no bona yiyeto toranomo Allah yo Allah ittumo ko woni bonde kon fewnamo no gasa ngol on duwa ko waɗɗa ɗon ɗum Allah ƴentina itta mo siko feetunoɗo Allah itta feetere makko siko oñinoɗo Allah itta ko oñi kon waɗa mo fewuɗo no gasa tun o wona saabu hara o andale ko an duwanimo mais hara duwa ma no impacti e makko ɗum ɗon Allah pooɗa ɗum kadi ha ƴentina e makko Allah walla mo kankadi heɓa on saabu moƴƴo ɗon o heɓa yani Allah wallimo joni noon nden moƴƴere nde Allah jonnimo ɗon ƴetta ɗon seeɗa o jonnama na a wawi o dara haari o ko ni wawno minen fof min tawano e duwaniɓe mo yo Allah on yirtumo ko boni kon ande ayi alhamdulillahi ay woodi ko nafiyade mi sikki ko ɗum ɓuuri moƴƴude kono wigo he ɓiɗɗo ko tan ɗo kadi gaynali hey sikkuno ɗum ɗo nafay jaka hey jaka ɗum ɗo jaka na heɓugol ngol ni sarti nani golle na heɓugol ngol ni sarti haranenne pour min yo Allah min bani Allah o kallan siga ɓe ɓiɓɓe Allah o kalima siga ɓe ɓiɓɓe oui c'est vrai par ce que an déjà tawa anda importance ɓiɗɗo ɓay Allah o kalima a haalay ɗum ma hay sa heeɓi donc a heɓali siga ko on ɗon heeɓi kon sawno a heɓuno ɓiɗɗo wawɗon wano on ɗo way noon no gasa a jottano ko wiya wondema o mi anduno o gaynata par ce que a kippotonomo ma on fino on ɗon awa gaynira goɗɗum awa o moy sikki ko ɗum l' essentiel on awa noon goɗɗo ko ɗum noon duwa dardu taw a miijido taw est ce que siko an taw ore été moi par ce que siko min taw hara ko min num heɓuno sigan nden sattede ɗon ma hara ko min num heɓuno siga o ɓiɗɗo ɗo ko solution hombo duwannoɗamo rewande fiyo yo ɗin probléme ji yo ɗin malheur ji yo Allah ittude e makko ko lawol ngol duwanɗa rewande mo ko ɗum ɗon miijitotoɗa taw kono an fi ɗum Allah o kalima jokka e kambugol donc a ndaali nafa ka iwrata donc so ɓiɗɗo bappa ma ɓiɗɗo kawma ma ɓiɗɗo miñam ma lorrike an a ala si o lorrike a torike e yo Allah e yon nan Allah yaw ɓeyda ko on fof lorri ɓiɗɗo goto barkuɗo ko mi yeeti on ko no wawi waɗande famille fof no wawi waɗande jama buy donc saabu ko noon barke ko noon donc haray ko tortoɗen ko Allah on enen kadi yo Allah yiltu ɓerɗe men ɗen surtout mawɓen no wakkiligoy ka duwaji c'est vrai ɓe wakkili ka duwaji kono noon kadi woɓɓe maɓɓe yo dartudey duwaji ɗin andi wona hawtigal ngal tum woni woni ko ɗaɓɓa yani sen hawti yo ta hara en kafayi pousse en ko moƴƴi kon kono sen hawti tawi woni hara woɓɓe no pooɗude nawra yeeso woɓɓe no pooɗude addira ɓaawo on ninsa joni ko hawtanno ɗon on ninsa joni ko ɗuɗanno ɗon ka famille par ce que wona joni pecce ɗiɗi ma lorra waɗata ma sa déjà nder to lorra waɗa nder toon déjà est ce que vous voyez donc ɗum waɗi na ɗuɗoral woni ko sarta ko fondo ngon si fondo ngon moƴƴi fon on yani nder toon si moƴƴi andu hara moƴƴani on fof o si boni kadi andu hara bonani kadi on fof ko ɗum woni lorray kawtal lorray famille o lorra kawte ɗen donc aray noon ko onon jeeɓe ɓen iɗon mari toon geɓal si lorri si nafi iɗon mari geɓal sikkilamo ɓe kotorto ko yo heɓu gaɓe ka nafirta ɗon na innugol kañum donc way koni Allah o hoddiriri hey aray ɗa andi ko miijiɗa kon hey somi haalali ɗum jama on inna hi o tigui noye mone makko andele ɓewanami waɗi ko waɗi kon yalta ka jama ɓiɗɗo kotango wallahi minen fof ko ni Allah hoddiriri min yiɗananomo ɗum kono ara ɗa welti ka ɓerde par ce que ɗa andi koto ma perdi a ala koto ma perdi donc haray on foti an ko ɗum ɗon suwetuɗa tagaɗo no yani woɓɓe no yoori ɓerde quoi woɓɓe no mari miijo
ngo anndanɗa hoorema kala ka ɓe yalti ka yaasi ɓe hollay ko ɗum woni yewtude ka debi si goɗɗo tuma yaltata tuma yaltata yo taw hara mo jogii ko moƴƴi andi ɓe nayi sa yalti ka galle babenma makko yani ka famille ma a yalti aynide hay siko ɗaɓɓere wonɗa yawde vraiment siɗa jogii ko moƴƴi kon ka ɓernde ma sa jogii needi moƴƴiri jikku moƴƴo sa yalti ka yaasi a heɓay lonto a heɓata goye baaba ka yaasi a heɓata nene ka yaasi kono a heɓay lonto maɓɓe ka yaasi nda sen faltike voilà a heɓay lonto ka yaasi ko ɗum waɗi mi nanno messier jogo no yewta o wondema e kanko mo yiɗi ɓeygu makko ɓuuri jama on fof ka aduna ɗo ɗi woɓɓe fuɗɗi comparde ɗum hay sanate même pas une semaine meɗen débata on ɗuma meɗen waɗa on texte ɗuma ɗon o yiɗi aduna yani o yiɗi ɓeygu makko ɓuuri aduna on fof ɓuuri jama on fof ko aduna ɗo woɓɓe pose question o yiɗay an a yiɗay ɓeygu ma ha ɓuura nene ma e baba ma daari ɓe no eɓɓidira ko eɓɓidirtake yani kanko o haalali inde nene e baba de kono mais jama on kañum lumbitino kerol ngol e yehino ka nene e baba e pourtant kanko ko inni mo yiɗi ɓeygu makko ɓuuri yimɓe ɓen fof ko aduna ɗo o naali mo yiɗi ɓeygu makko ɓuuri nene makko e baba makko sike jama on senidiraali e giggol ɓeygu e giggol nene ɗum no seedi ɗum ɓadodira yida yaada hombo yiɗata ɓeygu mum ha ɓura nene mum hombo mi sikka ɗum no woodi sike ko jama woɓɓe no majji seeɗa quoi ko wata compare il ne faut pas comparer des choses incomparables wawata yahude eɓɓinirgol piiji ɗi eɓɓodirta aduna on ceyi ɗum wawata yawde musidɓe donc si tawi on ɗon o yewtiri noon kanko no woodi kaw suti giggol ɓeygu e giggol nene ɗum ɓadodirta yiida yaada déjà na gotum sa o yi donc haray ɗum noon komo be sino yewtede piiji ɗi ko ya sendidir ko ɗum wiya wondema il faut analyser neɗɗo ko wonu analyse o anda ko point hombo woni ko yewtete wona yewtede fi mum anda ko honto rewanta ɗum noon wata nan tum pun immoda e baabe si a ini ɗo joni dans 3 heures de temps haray an a hewtoyi wano Diourbel ma Thiès dans 3 heures de temps wiren noon ma dans 3 heures de temps ha an a hewtoyi wano Touba wiren noon goɗɗo tum maƴƴato inna wondema ye 3 heures de temps an ko moto joguiɗa ma ko vélo joguiɗa ina wawi wiide ɗo e nder 3 heures de temps hara hewtoye Touba ko vélo joguiɗa cela veut dire an imagine ko haqqille ma est ce que yiɗa wawi ƴetde ɗo vélo inna dans 3 heures de temps hara hewtoye Touba imagine hara koye hoorema est ce que ɗum no wawi donc so innima dans 3 heures de temps hara hewtoyi Touba andu ko moyen konko yarate ɗon woni ko jogui ko yani ko moyen de déplacement ɗum ɗo woni ko jogui ko imaginata ɗum ɗon ko pelet ko martata wo kosi ko avion a faami no marsa e avion donc an tigui ƴetta haqqille ma ɗen frappa toon directement par ce que ko ɗon tu wawata eɓɓinirde ma inna ko auto yarata ɗo e Touba ɗum ɗon fof haqqille no jaaɓi kono vélo en fof ɗen andi fi a yiri goɗɗo vélo ro innima ɗo si Allah jaaɓi nder 3 heures de temps ara mewto e Touba sa ƴetto haqqille ma jonnaka vélo ɗon de ko ɗum neɗɗo il faut élargir c'est à dire la connaissance la conscience neɗɗo ko yaññowo haqqille ɗen a yaññay haqqille ɗen ko ɗum waɗi sino ɓeydodirede goɗɗo yo woni heeɗiɗo suufama ɗan ɗeta woni ko woni woyɗa andi ko ɗum waɗi si tummodirama ko ɗum waɗi min se yalti a yeeyi façon yimɓe ɓen fof woɓɓe ko woni wo kañum no andi alanto ɓe tugin 1 2 3 kamɓe mi rewino ɗon miɗa andi ɗum ƴe innaɓe ɓe janggui lakdariw miɗa andi lakdariw mi rewino ɗon tawa noon hara fus ko anduɗa nder to ngala donc mi firi mi janggi ɗe defte ɗum natirini yaltiri defte cewɗe mi janggi ɗum fof mi rewi e mum an hakkude ma ala an a wawi rewde ɗum fof ye an fus ko anduɗa yani an fus kay ko diwɗa to ngala an fus iɗa rewi e mum a feƴƴi neɗɗo an kadi woni heeɗiɗo seeɗa taw woni tugan a andi fof sa woni a anduɗo fof neɓata ara majji ayi donc ko ɗum duwaɗe wattande yilla
e ko ɗum jama on ɗuuɗirani ka aduna ɗo komo beeyo ɓeydo mo beeyo heɓu ka ɓeydo mo be heɓa ka wallira ɗimmojo mum anden ene koye famille ji yaltuɗen anden ene si a iwi kama goɗɗo kadi no iwde to fotton son fotti noon liye ka on anda on andidira kadi donc haqqillaji mon ɗi wawata on andidinirde ɗon wawon kadi andude nden nokkure nde on nde arɗon e muɗum ɗon donc haqqille ɗe iwdu ɗon ɗen ka mon ko noon to wata feƴƴinde ɗon tawa hara e probléme waɗali par ce que sa iwi e nokkure sa iwi kama ari e nokkure a anda ɗo ko bone hoɗuɓe ɗon ɓe wima he ɗo noon ɗo joɗatake ɗo fijatake ɗo fijirtake ɗo natatake ɗo yaltatake a nani ɓe haalanima ɗum ɗon wata yedduɓe wata wi ko woni wangiɗan min ko woni wo min si Allah jaɓi mi rotti e wotere mi jonni Allah c'est vrai jonnu Allah kono yahu ƴawa e hoore seere mbiƴoɗa inna a jonni Allah a unoytako dara sa unoytako ma yaha ƴawa e leggal ton ka jogitade inna a jonni Allah dara sa yanata Allah dandi condi e bowal wosidi haɓɓi musidɗo donc si tawi ɓe haalanima ɗum ɗo ya quelque chose haray prévonno toon donc ɗa doit tefude taw anda ko saabu honɗum ɓe wiiri ɗo joɗotake ko saabu honɗum ɓe wiiri ɗo natatake sa andi ɗum ɗon des choses sacré par ce que piiji ɗin piijino toon ta haala c'est des choses sacré piiji suuɗiɗi quoi on faami ta ɗi doit ka wirtede donc so tawi kadi woɓɓe kadi noye namuji mum ɗin ta ɓe mari ɗo nokkure ka ɓe meɗata natude mum ɓe jooɗo ma ɓe meɗata wadde mum piiji gonno toon an wiya ene a yaha bonta ɗum ɗon sa hettinali kamɓe tigui wonta saabu ma taw donc si ɓe wima yaccu ɗo hunde kari waɗatake an gayni ko ɗum ɗon noon tigui waɗata donc sa hettinali kamɓe tigui wonta sommuma andi yani a gollitiral ko yartirɗa kammon kon si a joguino nedin kammon to si ɓe wima ɗo ɗumantake te fois anda ene ko gonga ma ene ɗum ɗo vraiment ɓay ɓe wi wattami fijir ata fijir par ce que koko ɓe andi kamɓe ike ko sa tawi bumɓe tun e hoɗo an kadi waɗu semblant munna wodere ha feƴƴa donc a heɓata ɗon probléme kono so tawi woni an ari ayni donc min ɓayila yiya si Allah jaɓi donc a yiyay ka yaltoyta ɗon ko ɗum neɗɗo no duwa wattande lay piiji ɗin andi ten hande mo be Allah no joni ɗum ko hilno quoi en fait mo be Allah no joni ɗum ko hilno eyyi ko ɗum waɗi ɓe ɗo hande donc malheureusement ɓe arali ɓe latanali parce que c'est un sociologue qui a tellement c'est-à-dire des choses qu'il allait nous donner mais malheureusement on n'a pas eu l'occasion avec lui parce que ɓe retardi seeɗa donc ko ɗum waɗi haray min nattiroyi yeese c'est un sociologue c'est lui qui étudie la société jannguɗo fi jama anduɗo fi jama si o ari no woodi buy koye ɓeytanayi e mum donc inchallah ko ɗum waɗi ɓenɗon aroya un certain temps waɗay ɗo tour de yani waɗen débat adden sociologue adden ɗo kadi wana noon wana tato haray wawa wano ɗiɗo wawen jooɗade yewten ko ɗan gurdam fewdiɗan hande ka no fewdorɗen ɗo ni ɓay heureusement on a eu l'atout avec beaucoup de personnalités ici mais piiji ɗin kono yarten noon si Allah jaɓi yeeso kadi itta e kumpa donc haray koye watta yilla moƴƴa koyna seeɗa anditen e hay goto e meɗen Allah tagali fi yo bonu hin ko nomi wirata Allah tagali en fi yen bonu ko bonuɗo hoore mum de voilà ko bonnuɗo hoore mum ɓay noon Allah no marani bonnuɗo Allah no marani bonnuɗo on Allah no marani mo suudu ka mara mo o yii ko ɗum waɗi en fof si tawi woni si min mi janngali vraiment yo mi eto ɓiɗɗo an on jannga si an kadi a janngali eto ɓiɗɗo ma on jannga jande noon wona aynugol mi donc miɗo janngi pilote oɗo janngi ɗuma donc no woodi base on taw janngol ngol eto andinamo taw yani waɗnamo taw éducation de base on ko ɗum woni éducation de base on ko janngol mo taw neediji ɗin ka suudu sa janimo ɗum ɗon o andi le ɗum ɗon le ene fijirtake haray o andi no ƴettira hikka ɗo gon ɗum jannamo ɓurana e l'école
par ce que no woodi ɓe yani ko dame ɗiɗi uritaniɗe arde neɗɗanke quoi ɓuuro hana e l'école a jangi sa jangi ɗum ɗon vraiment anda ko no ƴettitirta honno wondirta e jama on o moyen siko ɗum ɓeni wo hay sa janga awa sa janga ɓurana eto he ɗiggina fatiya sa jangi fatiya a ɗegginimo eto heɓa julɗuɗi ɗin hay siko seeɗa jeewa heɓa no juulira ɓay tun a jangi fatiya andama ko a julɗo donc awa jangu kadi julɗuɗi ɗin ɗon ɓeydita ɗon ɗum ɗon sa wawi ɗum ɗon joni hankadi saɓe haraya janga joni yaa heɗitoɗa janguɓe ɓen hutora ko ɓe wonma haalande kon dara si a wa'ata wa maɓɓe a wawi wa maɓɓe ko ɗum waɗi womo janga yo yawɓa dow janguɓe ɓen o heɗito kono noon ka juulugol ɓay si Allah jaaɓi a luttata tum wonde hara yiiɗa e takko e ɗum wawɗo tum ñande go an kadi ko a responsable ka famille woni ko an feƴƴata yeeso yon juulu tawi fatiya on ko ya yaw ha nokku landoɗa hewta ka maliki yawmi dini yeƴƴitoɗa ina salli ko honno de ɓiɗɗo ɓeyo wiyete ina ko maliki maliki yawmi dini maliki yaw donc haari a yeggitino jaga ko maliki yawmi dini hikkata ɗon ne ka kaliɗa ɗon ta ko ya lando ɓiɗɗo ɓeyon de dowɗa ko honno wiyete o innama ko maliki tun ina d' accord ko maliki yawmi dini iyaka na abudu famiguino ɗon noon ko kaccu hara lamma donc il faut que te wonu s'improvisiona goɗɗo wata wonu s'improvisione ani si a woni s'improvisione tun haray fijiɗi marso ta yeeso ton a yahay ha nokku kaloɗa ko jangata o yeru kun ɗon hay si kon ɗuuɗa jangu ku wawa ɗum ɓuuri e moƴƴude ko a famali wo landito ko ɗum ɓuuri e moƴƴude landitagol ko jangi ɗum wona ko metti ɗum hersinaki landitagol fi yo faamu ɗum wona ko hersini wona ko metti kadi hulɓinaki hersinaki goɗɗo si o anda tu yo landu hande eɗen ka direction ɗo eɗen ɗo télévision men Jama TV hande sino no gasa hara woɓɓe no ga hara ɓe faala wano janggugol e honno technique nawrete donc kono ara noon joni an holla an koyɗa woni orgueillé a ɓarata ko andu ɗon yaa tuginna an hiɗa andi ha jiiɓidira ɗo programme ji goo est ce que marsayi hara a bonnani non seulement personnel jon an kadi a bonnani hoorema par ce que no wawi wonde direction on wonɓe gerɓe toon ɓe yalta ɓe accama ɗon hiɗa jooɗi an goɗɗo go ara tun inna donc piiji ɗin ɗo kono nde woni ga kono fof woni gollude ga ɓi fi tun hiɗa wadde émission ko minen fof woni gollude ga ene ɗa eɗa ɗum ɗa si ɗibama donc yaha ɗon mema ko a jonnaka ko ɗum woni yani ukagol e nambara neɗɗo si anda yo wonu landiɗo hande ko ɗum waɗi so yi woɓɓe no natude waɗa piijigol ton par ce que ɓe landaki ɓe anda si ɓe anduno ɓe ukkatanoko donc haray ɗum ɗon ko waɗen évitude anden pellet mo woni responsable ko woni kon fof heeƴa e hoore makko mo woni responsable o yiyay fof ka yaasi o yiyay fof kadi ka suudu ɗum ɗon no wawa heƴude e makko donc haray ɗum noon koye watta yilla moƴƴa mi ɓay koye gonga koyente kon koye artude kadi wonɗen so Allah jaaɓi toɓɓe buyno ɗo ɗe duwano ɗe memude avec notre invité mais malheureusement on n'a pas pu le recevoir ici mais prochainement si Allah newni jaaɓi e wawa no gasa tintude maɓɓe ɗo en tant que sociologue ɓe wawa ɓeytande seeɗa e ko yowiti e fi neɗɗanke kon que sinnama neɗɗanke donc haray en fof eɗen andi piiji ɓuyno définisi ko woni neɗɗanke donc haray ɗum ɗon e wawa yittude ɓen ɗon dans la semaine à venir ou dans les semaines à venir kono wiyata ɓay ko compte tenu du temps donc wata obligé goɗɗo mais tawi woni haray kadi goɗɗo no woodi ko habbora yo aro holla peut-être imo habbora ɗum ɗo andi ko ɗum woni responsable ko ɗum wonde yewde ɗo wongo responsable ngol na ya andu hunde nen joɗɗa jokka e downintinagol holla an way ɓaytunoɗa gayna koyo yimɓeɓe yaw fofo kadi e ley koyɗe ma ha coppi ɓolto si ɗumanoɗa donc haray fayi no hiɗa heddini andugol
par ce que sa andi hunde da dowa andinde yimɓe ɓen haysi ɓe landakima andinaɓe haysi ɓe landakima donc ko ɗum woni responsable ɓenay no woodi liyeji ɗi yahata a landa yani a landatake si haala a hewtay tun ka liye on tigui aray permettima yani liye on jonnima konngol ngol haray climat wonɗo ɗon on jonnima konngol ngol ya yewtu haysi a landaka ko nature on fewde on tuma jonnima konngol ya yewtu hiɗa yaha kadi noon en domaine jigo tawata hara ɗum ɗon hiɗa habbi jonnitede konngol fi ya yewtu ɗum noon kadi no woodi kono fof ke sendidira ɗum noon ko honde tuma jonteɗa konngol ya yewtu si yewta ko honde tuma yewtata hara a landaka donc façon intervention ji ɗin fof no woodi mais au fur et à mesure inchallah nous allons essayer de détailler tout ce qui est important, tout ce qui est nécessaire inchallah haray ko ɗum waɗi émission nede jikkuji men o ko ɓeydodirgol ko yani ko andindigol neɗɗo wona faade so tawi woni neɗɗo o anda en fof eɗen andi domaine ji ɗin ɗuɗuɗi ɗe yani iɗen andi dal mi wiray noon an nemmo yani koye ɓeydodir rek du coup so tawi woni neɗɗo andintinama pellet himo chargi ma pellet so yalti da dowa yoɓade ko yaltuɗa ko ka suudu da dowa desudude ɗum ɗon hara a folɓodirale e goɗɗo ka yaasi mi sikki ko ɗum ɓuuri wonde importance e neɗɗo woni kaka makko woni o yaltu ɗaɓɓere si a woni aden guerentejo tum andu a heɓata mbatula kadi ko nafatama a heɓata mbatula ko nafuma kala arɗo hiɗa wadde guere o woni naafigui ɗon wigol an vraiment a tooña a yiɓe tooñe fi tun hiɗa hulimo andu ko ɓe wiyete naafigui yani ko ɓen ɗon noon ɓuuri dangereux naade ɗum noon ɓen no heewi tewgoy kadi ɓeya goɗɗo no wadde ɗo erreur ma haray mo haɓira ɗo goɗɗo ɓe ara ɓe nangga o ɓe tefata ɓe anda ko ɓenna ko gonga ma goy ɓe jonta oɗa gonga aray ɓe juge ɓe andal taw kon no woniri ko gonga ma fi tun haray ɓe hulimo ɓe ɗaɓɓude inde on bonɗo ɗon donc wona noon neɗɗo no doit wonde place ko wimo neɗɗo kon taw so woni ɗum ɗon on tuma o wawa andude ko honno ƴettirta par ce que hay si goɗɗo bonni hara ko hombo tigui de ko musiɗɗo ma mako haysi ko hombo tigui goy ene ta hulumo haalande surtout ko musiɗɗo ma ta hulumo wiide ene ɓay tun saabu ko hawtuɗen kon mi yiɗama yirde ngo sengo ɗo kono hande mi yima ɗon siga ɗum ɗo wata wattu ɓayde ñande o waɗi ɗum ɗon a wata ittude han kadi ko wiyata ko wata wattu o yi donc haray koye watta yilla moƴƴa koye na seeɗa ka mottodiralji ka hakkudeji meɗen watten yilla anditen ene hay goto e meɗen arali tawata hara koye lorugol ɗimmojo mum arduɗen en fof koye nafidir mo be nafa oya ko wawi kon échanger comme ça nous allons évoluer nous tous ensemble par ce que ko aduna on fewndi ɗon hande ko si jonidirama juuɗe so yi hande wona hay nene gotoɓe tun woni jonidirde fi projet hande musid yani jama on andirɓe ni tun no woni no créa projet e créa entreprise ɓe golla harale ɓe jeydaka hoɗo woto kaka lié kaɓe fotti ɗon ko ɗon ɓe andidiri est ce que vous voyez ɓe fotti lié kaɓe gollata ɗon ɓe andidiri ɗon ɓe golliɗi ɗon ɓe yani ɓe employé ɗon kadi woɓɓe go ande tun haray koɓe jingay woni fiyo ɓe nafu non seulement hoore maɓɓe ɓe nafa kadi jamaji ɗin par ce que ala ko ɓuuri welde a fottude goɗɗo e nokkure o jeyda village goto tawa hay ɗon tammodiri ɗon gollude kadi hoore nantodiral vraiment mi sikki ko ɗum noon ɓuuri e hittude ko ɗum noon ɓurata kadi yani ko ɗon kadi exemple ƴettete ande yo ene si jokkere en ɗan waɗama ɗum rewa o ko nene goto am ma o ko baba goto am haray fo yo won hunde wotere tun occupo e hunde wotere ɓe golla hunde wotere hara ella waɗali nder ton hara gonko en de kon e yani jamfodiral natali nder ton sikki ko ɗum woni aaden naɓuduɓe ko ɗum woni aaden gollidayɓe ko ɗum woni aaden tamodirɓe donc so yimɓe tamodiri noon ɓe foolay donc eɗen tori noon enen kadi surtout ɗuɗuɓe men ye waten haɓɓito tun ko fof ke musiɗɗo ma tun hande kala mo tawɗa on naɓida e jokkide haray min ko ɗum ɗon mi ɓurata e ɓeydanden ka fin de l' émission ɗo. Vous n'êtes pas sans savoir que on était absent pendant 3 mois comme ça e wawali wadde ɗo émission mais alhamdulillah en fuɗɗiteke kadi e jaam ko tortoɗen Allah koyo Allah on kadi newnan en continue en émission ji ɗin
haray toujours Jama TV no ƴettiti e kañum émission no ƴettiti hoore mum wattiti e juuɗe moɗon watti e sokeje moɗon ko gollidal men ko info jeeyi vraiment on vous adore et on vous dit au revoir à la semaine prochaine inchallah même heure sur notre plateau de Jama TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.